Hello guys, welcome back to another new video. Tinim video ngai market exciting tangai hingangke tinim video ngka shopping related video. Sangburi rok to shopping ke market hamjago hai deba hangka bon bagai yang tin norong bagai tu phaike winter haul. Nora ano community bisusung go bai nang otto borona hanai am bagai tining gangke ang winter top haul video tu bi phaike iko o jaga order khaija kabongma. Ang o top hangke order khaike litter box Indian theke jodi norok Shark Tank India naijak hangke norok saimana Shark Tank India o litter box India thango hanai hangke e a jagani na ang order khainai mani borongni ri bahai hanai borongni design kaham no hangke bo winter collection kaham top hangke haini hinino bomti hei hanai order khainai man ta hangke tani ano saimane angbo first time na order khaimani angbo saimaya ko baisa pan order khainai jaya ko hangke nainai di norok bo bomti hei collection borongni te bomti hei material use khai borongni quality da hamya hingke phari nai leyana tabui korok khlogi naigana order khai mane ang sem to sem da sokpaya tibuler sukamo order sokpanya ni hingke ikora ang pasta top order khai mane baksang kangke single top tongo baksang kangke combo tongo besibak ang combo pack no nakuka baksa top shimi no combo baksang ke ko pen by top combo khaina kha iko jagao gangnorong kaisa ke kani punuga no bomti hai fitting rok bomti hai borongni te quality bomti hai sawan ang kaisa ke First ngke iko bo nahari top na thukmani wa ang hamjuk sukomo ekdom body fitting khaiye size ngka tan size ng tong anorong ga size ngka mo extra small size an jotori no extra small size iko bin bed khawti hai hamjuk sukang top ekdom fitting tha sungmani bini nahari fitting bo thas yak tu slip design ke ikonte he bini ngka o jaga bo mo normal noi ko round neck khaye or ke b curve upor b curve gana ngka se bo ekdom body se thas khayo ri bo ekdom soft material pura ekdom soft khaisagri oja missing ta su jote je first try khaimana am to market ang hamja ka top ngka tapte kaisa na le na second ngki ko bo combo set abo duita combo set abo duita second ngki tabo bo try khaine le ansa ekam kate kaisa top white color na mo khe fitting ke thas no an lo yak to ko shimi kisar lusam paba quality le ka hama na ikom height ko lusam ko yak to go gora fitting ma khani an kisar yak fix di ko shimi or ka to body ke thick no mo extra small size no yak to ko shimi kisar toru te to thick no mo but na thoka top nga quality ko ka hama no ri nei he ikom kom hai amo ni amo thas su ko ambo quality ekdom ka hama amo mo combo no mo iko amar ki fitting ekdom thas amon bo quality ka hama nai hiri ni quality kom hai ke okolok ngke sem ma bo kom hai okolok bo ngka bas tamo kanti kom hai na thok jaka mo combo pan thas jaka combo khai pai mana mo duite yom mo tarti na thok jaka sarana comment khai yabo third ngangke ko bo o combo set abo ngangka second top iko top by pen set abo ngangke long pen ngangke sile ngana Kanina na pen ni bo quality ekdom kahama this fitting way ekdom thas bini extra small size ambo extra small size pen size ngke 26 size pen ni abo nang bon single ke paimana combo ko paikete slap pungni ni tang ingka te sa offer mana ambage gang ke combo khana kha ri quality joton same kama no ri quality he je angon suma heken so pa gap fast so pain sang gang ga was pon order khaya ba bahajan ri so pain hin to mane a but je sopai tabu nungma bai ngangke ang markan hamjabu ke joton ri fourth ngangke o duita combo ambo combo no top glass ro thangru chunnan bage comfortable hinai o duita top na mane black and blue wo taba mo chung magan angom te hebo ko first top ngangi ka bo mo ka design ngangke ko yang phasang ka bara yang phasang mo ko lo khaijagi ka yak to kom hai ko lo bo kom te he no okay totrang ganga high neck khaijagi ga sa jara high neck abo okay yang o ngangke orang ka yang sedang ka mo kuci orang kuci elastic dosa yang curve khaija ko mai thai design edom so ganga hamja ka abo regular use khanyan bagai edom comfortable patla haipan orium patla haipan tunguse iko abo han thasin han amo same to same amo ko black color ro amo ekdom comfortable te design mo markan hamja ka abo nei kom hayo curve khai or dikola khai bin step na thugui tongo fitting bo ekdom thas joton extra small size mo order khai amo hingke extra small size by ang size ngangke fitting thas no maka ang besibag ang extra small size order khai bono size kam komai baksa ke chikon ko mano baksa ka koto ko mano baksa size mi eta gang size mai ang s ta kanai na ke extra small kanai ne apang pai mang ke extra small mang pai ung ke extra small order khai mane obong ngangke
pura fitting thas extra small take away tabung kan ke last product last tongko last ang order khaimani te kaisa le abo aibdom ani favorite tung thangka sokpa purun sini ang asa kom hake kaham ko mana nunai hope khayang dongman ta asa kom hake fitting ke mana but sokpai ban poreng kan ke o jalan je order khaimani misingi ani favorite tung thangka iko frock am kaisa frock order khaimani ang long frock loba fitting एकदम थासा बने ते क्वालिटी बुक एकदम थासरी नि क्वालिटी हे ring gangi konti hebo soft te fitting mo thas tawa mo ngana iko off frock order khaimane among gange ang hyper hope khaya sa khake fitting ka sokpai nai extra small size nombo एकदम fitting thasmon bini hamja suba mam frock ang gnu gyang ngana tan ke an camera pun jaga berana ni ja green ngama mo pro long frock se dekana je phang ma so ngana program kange ko bomte hai khazanai gana ke bus kamon kanke amte he design am curve kaisa khai ajaga pura body fit subja bi ko ne to inke iko pai bi kha jotono abono last outfit orang bisinge boba na thusaka comment khai sare ana joton sai naro winter collection bisinge boba na thusaka ang bisiba combo na 3 or 3 ta combo khai order khai ke ang duita hangka single piece kaisa black dress te kaisa black top Nga black top kasang markan hamzaka nga te dress kasang markan hamzaka te algawa hamzaka ang joto no kufur sini no asik fitting ka bang liya yak to fashion kise tor kan ra ba sini no but am hamzaka ang joto no hamzaka asak ka ham quality ne sokpayan ne expect khayan to mane ang tesa quality hamyan nan to mane but quality ka ham no borong ro te collection ka ham tongo pura hamzaka ken na busung tong han ken na order khai mana ang description link ri ruwana te ate algabo dress check out khai ne mon no rok bom ro ka ham collection tongo se borong ro nge tini video asu sorong sin te se malai te kaisa katal video tata bye bye